Aitaren eta Senaren eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuegin. Senideok, aitor dezagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Aitortzen diot jainko guzti zahaltsuari eta zuei ere bai senideoi, pekatu egin dudala goapen hitz eta egitez, eta egin beharrak ez eginez. Bai pekatari naiz. Horregatik eskatzen diet Ande Maria Beti Virginari, aingeru eta santu guztiei, eta zuei ere bai nire senideoi, otoiz egin dezazula nire alde, jainko gure jaunari. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua eta gure pekatua barkaturik, eraman gaiztala betiko intzira. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna. Egin, ezagun otoz. Jainko jauna, Jesucristo goretziz eta Espiritu Santua guri emanez, betiko biziaren ateak zabaldu dizkiguzu. Egizu, zure doai handi hauek hartu ditugunok, zure zerbitzari zintzoagoak izan gaitezela, eta fede honetan beti aurrera egin dezagula. Zure seme Jesucristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Apostoloen eginetatik. Egun haietan Agripa erregea eta Berenike Zesareara etorri ziren Festori agur egitera. Egun asko egin zituenan eta Festo Pauloren auziaren berri eman zion erregeari. Esanez, bada hemen gizon bat Felixek giltzapean utzia. Jerusalenen negoala apaiz nagusiak eta judutarren zaharrak etorri zizazkidan harren aurka epai eske. Nik hau erantzunien. Erromatarrok ez dugu oiturarik inorren aurka besterik gabe auzia erabakitzeko. Lehendabizi salatzaileak ekarri behar zazkio aurrera. Salatuak bere buruaren alde egiteko aukera izan dezan. Etorri ziren beraz, nerekin onera eta nik luzatu gabe bi adamanean hauzi aukian eserita gizon hura eskertu agindu nuen. Eta saltzaileak aurrean zeudela ezioni nik uste bezalako salaketa bat ere egiten. Eztabaida guztia beren arteko erlijioari buruz eta hildako Jesus baiti buruz zituen. Paulo bizi zela esaten baitzuen. Halako auzietan nik ez nezakioen ez erregin eta Jerusalenen joan nahi altzun galdetu nion auzian erabaki dezaten. Baina Paulo gora jozuen giltzapean eukide zezatela eskatuz. Bere auzia Augustok erabaki zezan eta nik Cesar engana bidal arte giltzapean eutxiko agindu nuen. Jaunak esana. Denok erantzungo du. Jaunaren zeruan ezarri du bere aukia. Jaunak zeruan ezarri du bere aukia. Ene anima goretza zu jauna, nere barrea osoaren izen deuna. Ene anima goretza zu jauna, eta ez aztu arren zuri egina. Jaunak zeruan ezarri du bere aukia.
Zerua lurretik goi dagoen ainean, goi da haren maitasuna beldur diotenen gainean. Sortaldeak urrun bait daude elkarrengandik. Hain urrun bidaltzen ditu gure gaiztakeriak gugandik. Jaunak zeruan ezarri du bere aulkia. Arren erregetzak menperatzen du izadi guztia. Goretxe ezazu jauna, arren aingeruok. Indarrez azkar, arren esana egile zeratenok. Jauna zeruan ezarri du bere aulkia. Aleluia. 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 Jauna zuekin. Jesu Kristo Evangelioa San Juanen liburutik. Jesus bere ikaslei agertu zitzaielarik eta haiekin jaten zegoela, honela galdetu zion Pedrori. Juanen seme Simon, hauek baino gehiago maite al nauzu? Pedrok erantzun, bai jauna, zuk badakizu maite zaitu dala. Jesusek orduan, bazkaitzazu nere bildotxak. Berriro galdetu zion, Juanen seme Simon, maite hain al nauzu? Pedrok erantzun, bai jauna, zu badakizu maite zaitu dala. Eta Jesusek zaindu izazu nere ardiak. Hirugarrenez galdetu zion, Juanen seme Simon, maite al nauzu? Hirugarrenez maite al nauzu galdetu ziolata, goibeldu egin zen Pedro, eta erantzun zion, jauna, zuk dena dakizu, zu badakizu maite zaitu dala. Jesusek orduan, bazkaitzazu nere ardiak, benetan diozut, gazte zinenean, zer horrek lotzen zenuen gerrikoa, eta nahi zenuen tokira joaten zinen. Zahartutakoan, ordea, besoak zabaldu beharko dituzu, eta gerrikoa bestek lotuko dizu, eta zuk nahi ez duzun tokira eramango zaitu. Hori esan zion, nolako heriotzat jangoikoa goratuko zuen adierazteko, eta gero esan zion, jarrai neri. Jaunak esana. Bueno, la verdad que es palabra riquísima, pero hay que fijar dos detalles, ¿no? Por un lado, en la primera lectura, los Hechos de los Apóstoles, cuando Félix, ¿no? le presenta, ¿no? le presenta pues, a Agripa y su mujer, además, pues hablando sobre Pablo, ¿no? Da la clave y define muy bien cuál es todo el meollo de la cuestión. Aquí hay un Pablo, ¿no? Que hablan sobre cosas judías, un tal Jesús, no sé qué, cosas de sus leyes, ¿no? Dice, no es nada de lo que yo pensaba, de cosas contra el Estado, vamos a decir, romano y demás, pero, y dice esto, ¿no? Hablan sobre un tal Jesús, eta un Jesús que está muerto, ¿no? Eta hildako Jesús bati buruz zituzten, y aquí está la clave, Paulok bizizela esaten baitzuen, que Pablo dice que está vivo. Un tal Jesús muerto, hildako Jesús bati, y Pablo dice que está vivo. Y eso es lo que cambia todo, ¿no? ¿Te lo crees o no te lo crees? ¿No? Han tenido la experiencia, han visto, ¿no? La tumba vacía, se han encontrado con Jesucristo resucitado, y es lo que nosotros creemos, o seguimos aquí una fantasía, ¿no? Claro, para quien no se lo crea, pues este está zumbado, ¿no? Este no se ha tomado la pastilla de la mañana y ve alucinaciones, ¿no? Cuando el Señor, claro, por la fe, creemos verdaderamente que al que vieron muerto en la tumba, ha resucitado. Y eso es lo que estamos celebrando. Y ese es el cimiento, vamos a decir, el fundamento de nuestra fe. Jesús está vivo. Murió, sí, pero está vivo, resucitado. Y podemos, ¿no?, proclamar con Pablo, un tal Jesús que murió,
y que está vivo, ¿no? Eso es lo que cambia todo, porque con Él, vivo, nos lleva a nosotros, nos abre la esperanza del cielo, de la resurrección, de la vida plena, ¿no? Donde ya no habrá ni llanto, ni sufrimiento, ni angustia, ni pena alguna, ¿no? Sino que nuestros pobres cuerpos, ¿no? Aquí vuestros hermanitos, ¿no? Ya en la ancianidad, pues que sufrimos todos, más o menos años, pero todos, ¿no? Los achaques, por lógica de vida, pues cuanto más mayor, más desgastado. Pues nuestro mismo cuerpo resucitará glorioso, en perfección de vida, ¿no? En plenitud, pues en el cielo. Y esa es nuestra esperanza, ¿no? Con este Jesús vivo es con quien podemos tener una relación, ¿no? De amistad, de amor. Y es lo que nos habla el Evangelio, ¿no? Y es muy hermoso cómo la pregunta que le hace Jesús, ¿no? A Pedro, para ver si puede, ¿no? Ser cabeza de la Iglesia, no le dice, oye, a ver, Pedro, tus estudios, a ver qué títulos tienes, cuántos másters has hecho, ¿no? ¿Cuál es tu hacienda? A ver, ¿qué recursos tienes? ¿Qué capacidades tienes? ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta? No, le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y ahí Dios es la pregunta hermosa que también el Señor nos hace a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres llevar mi amor? Esta verdad de que yo estoy vivo al mundo. ¿Me amas? Lo que nos pide no es nuestras capacidades, sino el amor, la grandeza de nuestro amor. Por eso, qué hermosura, ¿no? También para todos vosotros, ¿no? Al atardecer de la vida, por eso, ¿qué es lo que uno se va dando cuenta, ¿no? Cuando fallan las fuerzas humanas, cuando todo, nuestras apoyaturas humanas, nosotros jóvenes que te crees que eres, con perdón de la expresión, San Dios, que todo lo puedes, que todo, yo qué sé, ¿no? Pues que no, que al final lo único que sirve verdaderamente es el amor, ¿no? El amor. Entonces, queridos hermanos, aprovechad, ¿no? El tiempo, la recta final que el Señor os regala, ¿no? Para vivir en el amor, en la relación con el Señor. Y para eso, insisto, no hace falta ni siquiera las fuerzas físicas, basta un corazón grande. Y eso nos falta, ¿verdad? Nos falta. Estoy convencido que todos vosotros tenéis la capacidad de amar y mucho, ¿no? Entonces, por eso, ofrecer, amar al Señor y escucharle, ¿no? Ese diálogo interior. Oye, ¿me amas? Claro que Señor. Tú sabes que te amo. Tantas veces he podido meter la pata y soy débil, soy pobre, pero yo sé que tú me amas y yo te amo, Señor. Y quiero llevar, pues este amor concreto, ¿cómo? Pues en mi alegría, en mi esperanza, en mi servicio, una sonrisa muchas veces, simplemente, pues a mis hermanos, ¿vale? Pues que esto sea, pues eso, en esta certeza de sabernos amados y llamados a amar. Pues que así sea. Y después de confianza en el Señor, en su amor, que no se ha echado atrás, presentamos nuestras súplicas, pedimos por el Santo Padre, el Papa León, por todas sus intenciones, todas las necesidades de la Iglesia. Pedimos por la conversión de todos los líderes de las naciones que tienen poder y autoridad, para que trabajen por el bien común, el respeto a la dignidad de todo ser humano, la justicia y la paz. Pedimos en las vísperas, ya casi de Pentecostés, final de este tiempo de Pascua precioso, pues pedimos para que el Señor derrame en cada uno de nosotros y en su Iglesia entera, en el mundo entero, pues el don de los dones, el Espíritu Santo, el amor de Dios, para que nos haga testigos de esperanza, de amor en medio de este mundo. Pedimos por todos los que sufren de tantas maneras, para que el Señor los consuele, los libere, los sane, para que nosotros seamos buen samaritano para ellos. Pedimos por último por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos, todas las almas del purgatorio. Acoge, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aleluya.
Jesus jauna, Senideok, egin dezagun oto ez guzio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Begionez begira jauna zure herriaren eskaintzari, eta bidale ezaiguzu Espiritu Santua gu garbi gaitzan, eta gure eskaintza zure gogoko izan dadin. Jesukristu gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen nonai eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna eta guzi zantu, jangoikoa guztidun betireko horri, Jesukristu gure jaunaren bitartez. Hilen artetik piztu ondoren, agerian agertu zitzaien bere ikasle guztiei, eta hien begien aurrean zerura igo zen, guri bere jainkotasunean parte emateko. Horregatik, pazko pozez gainezka dode, gizon emakume guztia mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti zura aintzaren gorespena kantatzen. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerulura beren irauzka, zure dizkira, osana zeru horietan. Berikatu da jaunaren izenean, datorrena, osana zeru horietan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada ogitardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol gure zatekin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien izanez. Arza zue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuen zat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien ezanez. Artzazue eta edan guztio kontatik, hau nire dolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santua batekin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabadori dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora, Leon Gurita Santorekin, Florentzio gure goztenarekin, eta Lizbizon guztekin batean. Era berean, gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere. Arizazu zeure erpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren gu guztio betiko bizia iditzezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia Doatxorekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolo santuekin eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun. Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeretan zerana.
Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Ema iguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez, gero? Ez gaizazu utzikentan erortzen, baina atera gaizazu bezatik. Atera gaizazu jauna gaiz guzietatik, emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdetan zendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zaingo dela. Jesu Kristo gure jauna, zuk ezana da apostoluei, pakea uzten dizuen dure pakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea eman batasuna, errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea betizuekin, emaiozu pakea ekarri. Jangoikoaren milotxa, zuken zen duzun munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren milotxa, zuken zen duzun munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren milotxa, zuken zen duzun munduko pekatua, eman duzu. Hona hemen jangoikoaren milotxa, hona munduko pekatua kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira bituak. Jauna, ni ez nahi zinor zure etxean sartzeko, baina ezazutz bat eta sendatuko naiz. Amen. Egin dezagun otoz. Jainko jauna, sakramentuaren bidez garbitzen gaituzu eta janaritzen.
egizu ematen diguzun indar berriak betiko bizia iritsi dezaigula. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin. Bereinka zaizatela jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoaze jaunaren pakean. Este